Nimungha brom nang raong mok bini loge loge hambai mari view sini brom nang tinin bo pan pavitra pandani inaugurator sini bante kumara bante bono aini pranam janao ke sini mok socio cultural organization ni general secretary central committee ni bono hambai mario bini loge wo hambai rinai chini ro brom nang honorable MLA sahib chini korbuk ni Sanjay Malik Tripura bini loge loge hambai mari view chini social worker brom nang mama Nogendra Uchoy bini loge wo ang tre hambai mari view chini social worker chini madam Kodaboti Uchoy chini chairman social worker Holendro Riang ke joto tini ro phainai tini bo mong parani melani preparatory committee sini thuikai mo joto no hambai rio ang to kaw hisabe thakmai amia ro to joto সবাই ত্রিপুরা না ত্রিপুরা হই আমরা অন্যদের ভাষা কেন বলবো আমি আশা করি 99% মো ত্রিপুরা ভাষা জানে Cini buto melang angka se prothom bar phayo ami ang college tongpura wo buddhist jes kampuni adim je sikha brekeri abong education subject o ma pore ar pho cini buddhist cini buddho lord buddho bumbreke pini jibono 18 বছর ni pore wo bumbreke ha sakawo shanti me nai salvation breke me nai sorgo breke thana hi bung bini bokaile kaya khana bobini family no bera ye hasa kawo salvation mai ne bong bini jibono tia ye bong deso bera ye bong prarthana ke bini jibono sacrifice ke mo abola sale pore ha school college jibono ma pore ari bo chungchini bo je bo particular dor bonos po bono mane to abde kul chung siso ya amo pandabo aini khathai mo respect ba সম্মান যত ধর্ম সাকানো আইনি তং তিনি Buddhist ni hiyo ang Jesu Kristo na nung yain ke ang Kristo ni believers ni abo kuno din chung dormo ni ke khate ne pe chung maya ani ang sibo ke bono ang mojid opo ang esi Christian ni sabe mojid ang Jesu Kristo na nung mai ni nang nai ang di ni Lord Buddha ni mondiro ang Jesu Kristo na nung mai ni nang nai ang Mahadev ni temple ang Jesu Kristo na nung mai ni nang nai esi Christian ni sabe abong kasi chung hasa kawo sini dormo bai dormo dopa chung thale to mai nai ang only girja to sang Kristo no ang tre monno dormo mondir ba temple ba masjid rawo